zahvaljujem se NK Osijeku što su se odazvali humanitarnoj utakmici i zahvaljujem se svim ljudima što su došli u, ajmo reći, finom broju i dapače rezultat nije bio bitan u ovoj utakmici. To su naši prijatelji i gledajte, i sam znaš Miha da NK Osijek pomaže klubovima okolo, pogotovo kad je humana gesta, tu smo na prvom mjestu i to se danas pokazalo, jako dobar odaziv je bio i publike i ja se nadam da smo pomogli i pomagat ćemo i dalje sportske prijatelje, a pogotovo naše Kuševčane.